язганнарга, мине сораганнарга кайнар сәлам. Шуның белән сәлам хаты тәмам. Кем алып килә, кемгә хат язганын кем генә белә. Почтальон, почтальон, почтальон алып килә дә почтальон гына белә. Бик рәхәт бит. Хатлар килсә авылдан. Родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно с тобою.
gerek yakın canıga ağının şul şağı Şiilerine karşı kile yügüresin Bağla şartı sokmaklarını irgelep süyesin Şiilerine karşı kile yügüresin Bağla şartı sokmaklarını irgelep süyesin Kendini gezi yaratan gurine Şul melde künilge jılık bir güle Yaşavları rahat Kulanlar bulganıda Etti en insan balam deyip durganıda Yaşavları rahat Kulanlar bulganıda Son balam deyip durganıda Ой, bir kişiden sorarga kerek edi. Kimden suruyuk miken? Kimden suruyuk miken? Orağız eli, bugün doğan konaklar kelgen. Bular koylardan miken? İsenmisiz? Allah'a şükür kızım, Allah'a şükür. İsenmisiz? Biz men Qozondan şidil turistlar alıp keldim. Land Art Festivalına. Nindi artisti? Nomine nişik deminde? Land Art, Land. Tabiği materiallardan ssenaryosu festivali. Tegi toğışırığından eybirler ürüşilerimsiz, iyi mi? Ne kışılay? Mine minem korktum, Minnulla'da iyi ustaydı kerzinler urege, iyi ustaydı indi. Qarağız. Bular nişliler? Bular selfie çireler, selfie yılmayığız. Nindi selfie yutan, nindi selfie. Hazır big modna selfie, fotoğrafya çöpüz. Yılmayığız. Kartışka kızım yok düşürme. Biz big köp fotolar düştük. Ne nada. Köp fotolar düştük. Sizge de ko'rsatib ketik mi? Eydegiz qarab ketik. Qarağız eli, bu bizning Marfa Bütey eng birinchi motosikl avtomobil yurtuvchi. This is Marfa, the first after lady. Look here, please. Thank you. Ana tiyip ıqqaq tushib ketdi. Amanasi bizning G'ilmin esa tez yurti. Kelini internet kirtirgan edi. Yorti ovul bola shag'asi hozir. This is the house of Gilmanisa. They use Wi-Fi, internet, very comfortable. Yes.
кайтам идем таңнарым. Аяғыма күтіп қойларға бармадым. Соғылып қайттым ием Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан напоминает, узнать о наличии налоговой задолженности можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России и на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также обратившись лично в налоговый орган по месту учета и в отделение МФЦ. С наступающим Новым годом! Ваши налоги идут на добрые дела. Ну давай же, пусть все пришлют мне свои СМС-коды. Трах тебе дох! Ай! Вылезай, гад! Вылезать будешь? Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info.